ni paborito tayo a barangay captain, ni Kapitan Enteng. Talaga maulaw akon pare. Apay, sikala ang ti maulaw. Orasak man da. Yak manusan na kasangsango ka pare. Nakarkaraw, nadyak manusan, kasangsango ka. Apay naglastog kan nga agsasaw pare. Apay anyatisan mo amanusan kanya kaya. Damagag man. Dahil tapayod mo, makaulaw. Ay nagsao di na bang lutipayod na. Makaulaw to bay dahi tanglit mo. Kung namudlan wa sino kan anabanglaw, kat agat lakay kamod. Apay si kangay. Nagkarumot tanglit mo. Di mo ipapilit, tas si katinabangsit. Kaya't mon sa taga pata. Ay sakit din, ti karkaritam. Laban ano laban? Kitain naman no, sino ka na tati maplat? Saan ka nga masinagkayak? Siya kitain, tilukluk ko man. Maulawaksan. Maulawak ka talaga. Kapitan, naulaw! Naplatan ni Parinteng, naplatan! Bombero! Bombero! Anya bombero? Ambulansya tayo ba, mayang? Istorya man no anya tinakaulawan ni Kapitan Mayang. Wen kagawad, istorya tasyak amis mo tinakakita itinapasama. Ibagbaga damot adinanog ni Kaba daw. Saan apod no dayta kagawad? Kasta mo ti agwarwaras adamag. Imasidaglaang ni tatabadong kin ni Kapitan. Kat naplatmeten adagos ni Kapitan. Kasano na pasamak dayta? Nakaskas dao nga road kagawad. Sigurado ka asaan asinagid ni Kaba daw ni Kapitan? Saan kagawad? Ngem nangeg ko at itungtungan da. Kat may papan itinabangsit. Nabangsit samot unayin ni Tata Badong ang nakaulawan ni Kapitan. Iyay. No saan mo adinanog ni Kapitan? Apay nga round ang naulaw? Apay nga minaya, asaan mo apat yan ti palawag ka? Kunak magking ka Apolos, ajak sinagsagid dahi ta Parinteng. Awan mati amok a magic mo. Magic? Pangala ko mati magic ngay. Ulawang mati tao, uray saan mong an-anwan. Bilib ka kanya kan? Nagasam mo tayo inulaw ko ti Kapitan, uray jak inananaw. Ay, ka nga rin agdigosang tanay madintaangot mo. Agdigos akpay lang, mate. Kay sunto mo lang agling etak tumanan. Kahit anya nga rin ti kayat mo, agnanayon kalatan ang nabangsay. Naulaw ako ng banak. Katwan, inasitgan na kalaang kano ni Kumparim Abadong. Ngam naulaw ka adagaws. Ne, apaya jak malagip, no apaya naulawak. Ay, anya tinasken alagipem, tinalawag, takrot ka. Takrot na sasawam. Sakto pa, tinangkarit kinikuha ng aglaban kami. Ay, uray no si ka tinangkarit ta si kamot tinatumba. Malagip kon. Amo kon no apaya natumba. Anya ti malagip mau. Naulawak, ije kaslalakay nga angot ni Pare Badong. Anya? Nakaro ngamin, ti kinabangsit na nadya akong parik. Ay, nakaro talaga. Ay, kat agpada kayon Anyang agpada asasawam. Wen tanakaro mo ti anglit mo. Ay, di ka pa'y maagdigos nga main. Ay, ito malta ka man pa nang. Na. Makiang angot ka laang. Si kapit tinalaing agreklamo. Kahit mayatan ni Kapitan Maray. Ay, mayatan. Saanan ang maulaw? Ay, apagbiit lang matipan nakaulaw na. Ay, madanag-anak. Tapapabasulan da ni Badong ko ang makagapo itipan nakaulaw na. Ay, talaga siguro mat ang naulaw iday. Wen ata saan kanumat asinagsagid ni Badong kaw, kitkila at latan ang natumba. Ay, marikwanang. Apay asaan ka nga agtagtagare? Agdengdengeg kalaang iti istorya may Maray. Sige, hagistorya kayo laang. Apay nga aputem day taagong mo, Maray. Addan samot maangot na anabangsay.
Saan na siya? Alangan mo ta siya. Dua kayo ang maangot ko, anabangsay. Anya? Ay, naimot day ta agong mon, maray. Ha? Agdi ginura tayo nukas tala ang tibagbagam marikwanang. Ay, agawit taman laangan, marituyang. Nabangsit tagayam para ka ni marikwanang. Ti ko nam kidi ako mapantalaangan gumatang dita sa bali at Tersina. Sigurado naggapo kayo manun dita Tersena ni kagawad kwanang. Wow, naggapo kami dita angam saan kami agimatang. Na. Ayun, awan nga agpayso ti igam yung aginatang yung. Ay, sigud agumol gulpi kami ka ni marikwanang. Angam saan itan? Tapay nga'y kapitana. Ay, damagam ako ni marituyang. Tapay nga'y nanatoyang, anya tinapasamak. Gemura kamay, itibaak ako marimay. Tay bagbaga na kidain anabangsit kamay. Dua kayo anabangsit? Wen, kasta ti kunana. Ay, asino nga ti saan agumura, no kasta moten ti ibagbaga ti kumarim kan ka. Oray na lapoten ti agong na, no kasangsango na kamay. Adda siguro maangot na anabangsit, Na, alangan mo ta siya. Ay, di nakita ni ti kasta marituyang, tasaan asyak. Kasla addag pa'y sumaangot ko anabangsit. Na, asino nga'y kada kami? Ay, mayang, laglagi pa nga agkaro ba ta, Ay, mapanak man langan, guraan daktulaki din. Nasabat mo dagiti ko kumarek, mayang. Wen kagawad, nakasaritak ida di ta kalsada. Nakitak nga road. Anya ti bagada kan ka. Gumurgura da kanukin ka, kay bagbagam kano anabangsit da. Katalagamot nga min anabangsit da. Amom kagawad, idi imbagada day ta, kailaat matin nga da naangot ko anabangsit. Isuda day ta. Duada ka di? Kaduan duada. Wen nga agpayso. Kasla duada anaangot ko anabangsit. Kunakan ka. Mas daawak man kagawad. Apay nga tang agbalbalin matin anabangsit dagiti tattao dito kabildatan. Tila sasawam mo't. Oh, anya ti gatangam aya. Gumatangak iti suka kagawad. Madasam ti lumabas dito balay ta kita. Nay, asino ti kasarsaritam di tatawa, inteng. Awan, ada ayaman. Kat numang mangag kong agsasao kang agmaymaysa. Di kumpari ka ba nung Kasla kayat na ti lumabas dito balay. Iparit mo, lumabas day ta akong parim dito balay? Nalastog gayam, ako namlon asino. Na. Kunambat lan asino na kababang luwan. Nene. Lumabas ang agpayso dito balay ni pari badong. Na, amunan samot nakatanaw ka dito'y tawa. Ako rin ka man. Na, sa dino ti papanam. Inulaw nak ini. Ulawag mo't ita Na, Pare! Ay, good morning, pare. Kaya't mun sa mananti maulaw, Sanak ang maulaw itan. Amo konter aramida. Nay. Inapot mo mo tinday tagong mo, pare. Ay, awang kinasta na. Sikamat to ulawag kita. Nay. Masidag ka mo tin, pare. Di mo yung ato na ta kilikili ma. Pangasay. Sa... Di na ulaw kan. Lastog kan tumot kami. Anyan ti mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Uray siya kat mas daawak mo't nanatoyang. No apay nga inasitgan lang ni Kapitan ni Tata Badong na ulawon adagos. Konak nga raw adakkel nga iskandalaw ti mapaspasamak. Mabalin nga tanga ireklamo kin ni Kapitan daytoy ang mapaspasamak. Ireklamong kenkwana keson topay tinabangsay. Nabangsit samot amin at taon dito'y kabildatan.
Nagkonamot kan ka? Sigun iti pan nakaangot ko. Ne kapitan tinasken apabasulan tayaw. Ha? Api ngay ani kapitan. Iso gayam ti tultuladan dagiti tattaaw. Saan anasaya at impluensya na? Ay, kaasimot ani kapitan, tabasol na amin Awan tuyang, maabaka ka talaga, iti kinabangsit ni Parinteng. Pabakakan kwa na? Nakaraw ti payod na. Nungay dua ta alumaban kan kwa na. Anya mo serbita mo ngay, uray pa agmay sa ti pirsata. Kayat mo asawan, awan makaabak iti kinabangsit ni kapitan? Sumuko ako, tuyang. Iso talaga, ti addaan superpower. Ay, no addala sa bali apaggatangan analaka. Apay, ti kunam, umayak gumatang dito tersenam. Ay namare, saan tayo kuman nga giginura? Apay, asaan? Asino kumatisan na masaktan iti bagbagam anabang sitak? Si kalaang aya, kunak, agpada kayo kan ni Marituyang. Ay, isukat asaan na kan apampansinan ni Marituyang. Ay, nasaktan matirik na. Damagang pailaan. Ala, dumawatak to iti dispensar kan kwa na. Anya tigatanga, maray. Sabon, apagdigos, daytay kababangluan. Itaman pa'y agumatang ka itinabangloa sa baon. Anwam. Ay pilitak nga agdigos ni Inteng. Tapno saan da nga ibaga, anabang ti kapitan tayaw. Ay, kat nasaya atin ano kasta. Bumanglo nga rudan da ito'y barangay tayo, no kasta, maray. Panasan na ti lumabas. Panasan na ko naklubit. Inteng, asino ti padpadaanam? Dadya kumpare ka badong Amok ngamin ka, nga agibalos. Kayat mo asawan, inton lumabas, ulawam manan? Ano kaya marmaskon? Nadiskubre termas ko ba na? Ay, awatim da ito'y. Anya tiyaw awat mo? Di mo makita aya. Ambok, sabon na pagdigos na ita. Anwam na ita sabon. Ing kaagdigos. May baon na kayamat, ama pa nagdigos. Amom lang arudan, asumurte ang kit ko, nagdigosak. Sumrugayam ti angkit mo, Talagamat. Mabasa lang titok-tok ti agong ko. Agang kita ko na dagos. Mangag ko lang ti may papanitidanom. Kaslama din ti panagangas ko. Katno nga'y makitam da ito'y, makapakigtot ka matunay ba ng dungo? Ay, may kaninti, kikagwat pati. Idulin mo man, ito abalunat. Saan ka pa'y lamapan agdigos? Uday ka matanbanang. Maysa! Di nakla maawatan din. Dua! Mapanak. Hay! Agsabon ka na imbag. Urasan ka. Iso asaan ka nga agapura nga agdigaw. Among ka di tatabadong, no asino tinasabat ko itay. Asino day ta nasabat, Mau? Ni kapitan. Ay na, naggwapo si ka. Nagbanglupay. Pinagdigos ka nung amin ni kapitana. Kita niya kumaita, mayang. Saanan anabangsit ti kapitan tayo. Ba't mo no nagdigas? Pudno tatabadong. Iso nga agdigos kameten, no iso titultuladem. Apay, tultulada kaya, mate. Uri agkumpare ka may jaktulada, hindi tataaw, mayang. Apay nga rod anabangsit kamet. Anya? Ay, naguyaw kan. Pudno met. Umadayo akman laen. Tamangan no siyak met ti maulaw. Laban sa kitikayat mo, Sumarsarigsig ka manin kahit. Sana ko na lumaban pari. Ay, saan na nga sidyan? Maulawak tumanan. Nabanglo akon, pare badong. Uray angutan na. Huwag paiso, Nagbanglo ka mo tan. Ay, agpadatan paray. Agtutulad ka ba't pare? Ay, katwid Ay, nagdigos ka magayam, paray. Ay katwad. Si kalang ayat, tiyan mo na tagdigos. Ay,
Iso nabanglon da iti barangay tayo. Ay, kabaranggayan! Kanayunin tayo ti Agdigos, tapno nabanglo tayo iti inaldang. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects Triple R. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyawan kami iti ingkay panagdangag.